Shalom shalom bakunzi ba Kenite TV reka ndabona musaboro y'Imana ize ko muguwe neza cyane mwami wa Yesu Kristo hamwe n'ibyo ufite umunezero mwinshi ko Imana yongeye kuduha akajyo keza kugira ngo tungere kuganira ku ijambo ryayo izina ry'Imana rihabwe icubahiro cyane hamwe n'ibyo tuyuka ko twari ko turaganira ubushize twari muri message ivuga ngo kubaho uko Imana ishaka ko mbaho ndiza yuko iyo message tukitangura mwatangiye gufashwa mwatangiye kumva ibidasanzwe muri yo kandi za ko iyi message izobasiga ku yindi ntambwe izobasiga ahantu utahura neza ubuzima bukwerekeye n'ubuzima butakwerekeye imvugo ikwerekeye n'imvugo itakwerekeye ibikorwa bikwerekeye n'ibikorwa bitakwerekeye kuko byose nk'abana Imana ntitubyemerewe byose hari byo twemerewe n'ibyo tagizene n'ibyo tutemerewe kuko gisigura ngo hari ubwami bw'Imana mugabo hari n'ubundi bwami bw'umugwanizi hari biva mu bwami bw'Imana ari byo twemerewe mugabo hari n'ibindi biva mu bwami bw'umugwanizi ibyo nabyo ntitugizene tubyemerewe igihe tuko turaganira muri kino kiganiro twa pasire cyiza ikiganiro Imana ni byose hamwe reka dusenga Imana kugira ngo tutangure kuganira ko uyu munsi Imana ihabwe icubahiro data mizina guys twagushimiye ka twagukengurukiye uri Imana y'ubwiza uri uzora uganje tugushimiye uwundi munsi mwiza uraye kugira ngo twige ijambo ryawe ndiza ko iyo ijambo ryawe tugeze ko rihindura ubuzima bwacu maze tukava mu bwiza kaja mu bundi ibyo ndabya turabyize ko umuntu wese ariko dukurikirana ubuzima bwe buhinduka mu izina rya Kristo Yesu amen Imana ihabwe icubahiro cyane turuka message twarimwo kwa Mungu urangiye twariko turaganira kuri message tugira ngo kubaho uko Imana ishaka kombaho nayerengaho ntangura kwereka ingene ivy'Imana byose bihari kugira ngo ubuzima bw'Imana buhari kugira ngo abana bayo tugire nitubeho Imana imbaza cyane Imana kugira ngo ireme umuntu wayo ireme umwana wayo nikeneye ko umwana wayo abaho ubuzima bufatanye n'ikindi kintu na kimwe Imana nikeneye ko umuntu abaho agaragaza iyindi mvugo ifatanye n'ikindi kintu na kimwe ariko ikeneye ko tuvuga imvugo igaragaza Imana ikeneye ko dukora ibikorwa bigaragaza Imana ikeneye ko tubaho amagara ayigaragaza donc ubuzima bwacu bwose uburavye donc buhishura Imana nigeze kwabwira akantu kamwe ingene iri zina aba Kristo ritazanywe n'abakristo ariko ryazanywe n'abapagani donc abapagani bazana ino zina bivanye n'ukuntu babonye abantu bizera Kristo imvugo yabo ibikorwa byabo babona byose bihishura Kristo babona byose bigaragaza Kristo babona byose byerekana Kristo hama baravuga ngo bano bantu nabo kwa Kristo bano bantu naba Kristo izina aba Kristo ryakomotse aho nyene renda kumenyesha ngo izina aba Kristo ntiryazanywe n'abizera Imana ariko ryazanywe n'abapagani bariko barabona ibigaragara kubizera Kristo praise God hallelujah nande ndiko nareka muri no message imvugo yawe ibikorwa byawe ingendo zawe ibyo ugaragaza byose baze babirabe hamavuge ngo uno mu mama uno mu jene uno muhungu uno mwigeme uno mu papa no wa Kristo praise God hallelujah bidafatanye nuko wabivuze bidafatanye nuko wabitangaje doke bidafatanye nuko wagiye urabwira abantu ngo burya ngo je ndakijijwe ivyo ni binakenewe reka bakubona ababona imvugo yawe ababona ingero ukora ababona ingero ugenda bavuga ati uno muntu no wa Kristo arizera Kristo arakijijwe praise God hallelujah message nakuye ngo itubwira ngo kubaho ubuzima bw'Imana kubaho uko Imana ishaka ko nyirane komba praise God hallelujah aturana nanze ati ndabaho uko Imana ishaka kombaho simbaho uko nshaka simbaho uko abandi bashaka ndabaho uko Imana ishaka kombaho mu izina rya Yesu amen tumaze dusome ijambo ry'Imana dusome hano muri Yohana wa mbere igice cyaho cya mbere dusome umurongo wa 5 ndasoma mu izina rya Kristo ijambo ry'ubutwe rimbwira ngo gufatanya n'Imana nibwo gufatanya n'Imana niko kureka ivyaha haleluya umurongo wa mbere tubwira ngo ubu nibwo butumwa twumvise bwanyu bwavuye kuri we tukababwira yuko Imana ari umuco kandi muri yo ko hatagira umwiza na mukeya amen ndasubiramwo havuze ngo ubu nibwo butumwa twumvise bwavuye kuri we tukabubabwira nandi navuze ngo ubu nibwo butumwa numvise bwavuye ku Mana kandi ndagize nti ndiko ndababwira ko Imana ari umuco kandi ko muri yo hatagira umwiza na mukeya amen haleluya haleluya iri jambo nyuma tugiye ngo ubu nibwo butumwa bwiza twumvise kandi tukababwira ko Imana muri yo atamwiza na mukeya uriyo Imana ihimbaza cyane doki jabe tugiye ngo Imana muri yo nta mwiza na mukeya uriyo
iyo batubwiye ngo mu Mana nta mwijima na mukeya uriyo, tugomba kumenya neza wow bwa bundi nimba mu Mana ata mwijima uriyo gisigura ngo Imana n'umuco. Mugabo doke twumvise ngo Imana n'umuco gisigura ko n'umwijima urahari. Aho ngenda kakubwiye neza gisigura ngo hari ibikorwa by'umuco, hariho n'ibikorwa by'umwijima. Hariho doke ingendo y'umuco, hariho n'ingendo y'umwijima. Hari imvugo y'umuco, hariho n'imvugo y'umwijima. Imana imbaza cyane, tugende tujyana nduguzango. Hari ukudandaza mu muco, hariho no kudandaza mu mwijima. Praise God, hallelujah. Siko turi kumwe. Hariho kubaka urugo mu muco, hariho no kubaka urugo mu mwijima. Rifa ko tumenya neza doke nimba hari ivyera n'ivyirabura birahari. Doke ijambo tugiye ngo Imana n'umuco kandi muri yo nta mwijima na mukeya uriyo. Gisigura ngo Imana n'umuco mugane kibuzijwe ko n'umwijima uhari, muga mu Mana nta mwijima na mukeya uriyo. Praise God, hallelujah. Rero abana b'Imana oblige turi ngombwa kubaho ubuzima bufatanye n'umuco budafatanye n'umwijima. Wamaze ati pastor kugira ngo mbe ubuzima bufatanye n'umuco simbe ubuzima bufatanye n'umwijima, beno kora kino bigenza gute? Nuko utahura so, nuko umenya so wawe, nuko umenya Imana yawe yakubyaye, ukamenya ivyemewe muri yo n'ibitemewe muri yo, ukamenya ibisokoroka muri yo n'ibidasokoroka muri yo. Aho rero uzomenya neza ngo biga ndabyemera biga sindabyemera, ibi ndabyakira ibi sindabyakira, bino ndabivuga ibi sindabivuga, bino ndabikora ibi sindabikora, uko muri data nta biriyo mu izina ryayo. Haleluya. Niga twabwira igihe kimwe nabwira ati ikintu gikenewe cyane suko noza ngaha kuri mikro nabwira ngo ntucibe, ngo ntugasambane, ntukabeshya, ahubwo nuko nza ngaha kwemeza ati Imana twizera muri yo nta busambanyi buriyo, muri yo nta busuma buriyo. Nimba nizera ko ngenda n'Imana rero, nimba nizera ko nteke Imana rero, ibyo bitari mu Mana nanjye ntabyo nkora, ibyo Imana itovuga nanjye ntabyo novuga. Kubera Imana ni data kandi mbamwo, kandi muri yo nta mwiza na mukegirane uriyo. Ndanyuranye no mwijima mu izina rya Yesu, ndanyuranye n'ibikorwa by'umwijima mu izina rya Yesu, ndanyuranye n'imvugo z'umwijima mu izina rya Yesu. Wizana nanjye ibyo mbwira amen. Hano batubwira ngo Imana muri yo n'umuco kandi muri yo nta mwijima na mukeya uriyo. Nabazanye message bwa ngo udoke kubaho uko Imana ishaka ko mbaho. Tugende twemeranya neza nduguzango, birashoboka ubunyene uri kurabona ibintu bitariko birahishura Imana mu buzima bwawe, uri kurabona ibintu bidafatanye n'uko Imana igomba kuba mu buzima bwawe, ariko naje kugira ngo ibyo bihagarare ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Hari impamvu, hari icyatumye Imana ikurema, hari n'icyatumye Imana indema. Twari kugira ngo aho ngeze babone amagara y'Imana, babone ukwera kw'Imana, babone itunga y'Imana, babone imvugo y'Imana, babone ukugoroka kw'Imana. Rimatekeba rero gisigura ngo ko ndi intumwa y'Imana natume guhishura Imana, ngatuma guhishura umuco wayo, nk'uko ijambo rimbwira ngo muri abana b'umuco. Iyo mpamvu namwe muri iki, namwe muri umuco. Haleluya, haleluya. Rero ntidukora ibinyuranye n'iby'Imana igomba ko dukora. Tugende prepare batubwiye ngo Imana n'umuco n'akantu kadasanzwe kandi gakomeye cyane ngomba ko tumvikana ko neza. Bavuze ngo Imana n'umuco gisigura ngo ikintu cyose cy'umwijima menya ngo nicyavuye ku Mana, ikintu cyose cy'umwijima menya ngo nigituruka ku Mana. Bavuze ngo Imana n'umuco kandi muri yo nta mwiza namba, nta mwiza na mukeya ubayo. nta mwiza na mukegirane ubayo. Gisigura ngo premier tugende neza abandugu ko hari ibintu abantu benshi bemeye badoke bajyamika musaya, baremera birahonyora, baremera birabakandagira, bazi ngo n'ubukombe bw'Imana. Ariko twumvikane ijambo yatubwiye ngo Imana muri yo n'umuco kandi nta mwiza na mukeya uriyo. Hari abantu binyoma bigerako, ingorane zigerako, bakemeranya nabyo ngo n'ubukombe bw'Imana, ariko nimba icurimo ari umwijima menya ngo nicyavuye mu Mana, ko mu Mana nta mwijima uriyo, nta mwiza na mukeya uriyo. Ni ikinyoma cy'umwasi. Ikinyoma cy'umwasi rero turagira nte, turagikubita. Yesu yavuze ngo mwirukane umugwanizi azobahunga. Ikidafatanye n'Imana nico kwirukana ku buzima bwa mwizina rya Yesu. Batubwiye ngo Imana nta mwiza na mukeya uriyo, gisigura ngo tugende, gisigura ngo ubukene n'umwijima, ibyaha n'umwijima, ukugabitanya n'umwijima, imvugo mbi n'umwijima, ingwara n'umwijima. Nagisigura ngo mu Mana nta mwijima na mukeya
mukeyi uriyo. Niba rero wari ufise ingwara yakunyoshe ngo n'ubugombe bw'Imana, ntabwo ari ubugombe bw'Imana, kandi naje kwirukana mu izina rya Yesu. Niba ubukene bwakunyoshe nawe ngo n'ubugombe bw'Imana, uwo n'umwijima si ubugombe bw'Imana. Mu Mana nta mwijima na muke, ni ikinyoma c'umwasi, ico naje kucirukana mu izina rya Yesu. Ingorane zose ubona uwo n'umwijima, mu Mana nta mwijima uriyo. Imana n'umuco ugaragara gusa, n'umuco gusa. Praise God, hallelujah. Nabyo rero ko nazamura ishavu geranda ko umuntu ariko arangurikirana, ndamwemeza ngo Imana n'umuco, kandi muri yo nta mwiza nta mukeyi uriyo. Nigeze twatera inkuru n'ugusango, ndabwira ati Imana ni nini, iragutse cyane. Ifo ko tumenya ko hari byinshi byiza bitwerekeye biri mu Mana, hama tumenye ingene tubizana ku mugaragaro. Imana ihimbaze cyane. Imana ishime ko twamenyanye kugira ngo dushikare kuganira kuri byinshi bishoboka. Ndazi ko muzogenda mwaguka murebe utandukanye, ko Imana nushobora kwigaragazamwo ibyo udatahura muri yo. Ibyo urugeze ugeze ko mu kwizera uyishura ibingana no konyere. Ukwizera ko kungana, iyo niyo nsinzi yawe. Ariko Imana ishimwe ko ukwizera kwanyu kuko kurazamuka mu izina rya Yesu. Arementa. Hari inkuru umwe nigeze kotera, siko nayiteye mwebwe ntabwo mbizi, ariko reka tuyisubiremo. Habaye umwana umwe, uwo mwana agira sekuru, yakuna na sekuru, hama abwira sekuru, abaza sekuru ati none ga sekuru wanje, mbega hajya Imana ingana gute? Mu bunini bwayo ingana gute? Mu bwaguke bwayo ingana gute? Mu burebure bwayo ingana gute? Sekuru ariyumviye ati none uyu mwana bagikunda mwishura iki? Aburi kintu kiba mwishura. Sekuru wiwe atafata wa mwana ataramujana doke zumya magato. Isekuru amaze kwica mwishura acamugira ati none ati ngo tireba hariya hejuru, amwereka indege, amwese indege. Wa mwana abona indege na kantu gato cyane, amaze kubona indege na kantu gato, sekuru acamaze ati mbega ubona ijya ndege ingana gute? Wa mwana ngo ni gato cyane, ngo sinoronka ngenda kavuga. Hama sekuru atafata wa mwana acamujyana ku kibuga cy'indege, amujyanye ku kibuga cy'indege acamwereka ya ndege iri hejuru, abwira tubona ingana gute? Wa mwana ati ni gatoya. Ya ndege ikitera yururuka, iri kiruruka, uko yuruka sekuru akamubaza ati ubona ingana gute? Ngo nabona ikiyaba nini. Hama ya ndege ishitse hasi, hama sekuru cyane amwegereza ku kibuga cy'indege, acabaza ati none iyo ndege ubona ingana gute? Wa mwana ati ni runini cyane, ati simbona ingene noruvuga. Hama sekuru acamubwira ati uko niko n'Imana imeze, iyo umuntu yegeye kure yayo agenda, Imana agenda atayibona, ntabona ubukuru bwayo, ntabona ubunini bwayo. Atari ko umuntu yegera Imana, uko umuntu amenya Imana niko agenda abona Imana yaguse, niko agenda abona imbaraga zayo, niko agenda abona ubushobozi bwayo, niko agenda abona kugira neza kwayo, niko agenda abona imbabazi zayo. Uko wegera Imana, uko utera intambwe mu kwizera, niko ubona ubwaguke bw'Imana. Reka mbabwire ngo Imana iragutse cyane. Imana nukwera kunini, Imana kuguruka kunini, Imana amagara meza manini, Imana nitunga rinini azipakata. Ariko ibyo utaragaragaza igisigura ko bitariyo, nikwe turabimenya hama ngo uvyizere. Imana ikora n'abizera, kandi yavuze ngo interamira ijambo ryanje kugira ngo ndaricitse. Nanjye riko ndadeklara ngo umuntu wese karangurikirana, hari ibidasanzwe biriko birakubako. Nubaho ko abansi bagomba, ubaho ko Imana igomba. Nubaho ko abana bagomba, ubaho ko Imana igomba. Nanjye ndarekana ngo nubaho ko Satani agomba, ubaho ko Imana igomba. Ibyo nabyatuye rababasere metakaba. Imana muri yo nta mizana bikeyi uriyo, nta ngwara ziriyo, nta byaha biriyo, nta bukene buriyo, nta ngwara ziriyo. Tugenda tubaho ubuzima bw'Imana, nitubaho ko Satani agomba, nitubaho uko abantu bagomba. Aseme nderegezire. Reka nabareke zosubira ku munsi wa Mungu muri iki kiganiro, ariko ndabibutse ngo minsi yose ere kwa mbere tuba turi mu kiganiro kivuga ngo Imana niyo buhungiro. Mudukurikirane kenshi kugira ngo mwakire byinshi bishoboka kandi bishikaye kubafasha muve ku rugezo mwari ko muze ku rundi rugezo. Amashime ku Mana yacu. Dusenga Imana data mizina ya Yesu yagushimiye umunsi mwiza waduhaye kugira ngo tuye kuganire ku ijambo ryawe. Nanjye ndareka umuntu wese ariko dukurikirana, nabaho uko agomba kandi nabaho uko Satani agomba, nabaho uko abansi bagomba, ariko nabaho uko ugomba. Araho ubuzima bufatanye nawe, abaho ubuzima buhishura wewe. Ibyo ndabyatu kandi ndabyizeye. Ingwara zirahunga, ubukene burahunga, imitwaro irarekura, ibyaha birahunga. Ndarekaye ngo ubuzima bwose buhishura Satani burabahunga, ariko murafatana n'ubuzima bumenyekanisha Kristo. Ibyo ndabyatu ndabyizeye mu izina rya Yesu. Umunsi ni mwiza cyane, mwarahezaga.